Reka ngusuhuze wowe ukunda ibiganiro bya Forbes Official, nguhe ikaze mu burasirazuba bwo hagati. Ushobora kumva mu minsi itambutse cyangwa se n'uyu munsi dukomeza kuvuga ibiri kubera mu burasirazuba bwo hagati, ariko ntumenye ngo ni iki nyirizina kiri kuhabera. Nk'uko ubibona, amashusho ateye ubwoba y'intwaro ziremereye, abasirikare bambaye full combat, ibitwaro biremereye biba biri kuzenguruka mu muhora wa Hormuz. Leta zunze ubumwe za Amerika zirohereza abasirikare, zirohereza ibitwaro biremereye, ariko barasa kuri Irani nayo ikabasubiza. Urabibona ko ari ibintu biteye ubwoba, ariko dushobora kuba turi kuvuga duti ni intambara yo mu burasirazuba bwo hagati. Barashaka kubangamira urujya n'uruza kuri peteroli, ariko ukibaza ese ko biri kubera ku yundi mugabane bitugeraho gute? Tugiye gutemberana mu burasirazuba bwo hagati, nkwereke uburyo ingabo ku mpande zombi ziba ziteguye, ibikoresho bakoresha bihenze, amato y'intambara, ibifaru, ibintu byinshi cyane nk'uko nawe uri kugenda ubibona muri aya mashusho ateye ubwoba. Ariko kuri Forbes icyo mashaka kukwereka, kugeza ubu ngubu tuvugana, benshi batekereza ko intambara yo mu burasirazuba bwo hagati izahinduka amahirwe akomeye ku bihugu nka Leta z'Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Canada, basanzwe bahahirana ndetse banacukura miliyoni nyinshi z'utugunguru twa peteroli. Ariko bakanatekereza ko ngo peteroli nimara kubura ku isoko, ibiciro bikazamuka cyane, hanyuma abo mu majyaruguru bagahita bunguka amafaranga menshi, nyine nk'uko babitekerezaga batangiza iyi ntambara. Ariko si koko bimeze. Ese iyo ubukungu, intambara y'ubukungu yo yaba yoroshye gutyo? Muri iyi videwo rero ndi kukwereka impamvu ibintu bitagenda uko benshi babyibwira, n'ukuntu hari ingaruka zikomeye cyane abantu benshi batabona ako kanya. Komeza rero urebe kugeza ku musozo, kuko ushobora gutungurwa n'ukuri kutavugwa henshi. Reka duhere rero ku byo abantu batekereza. Ndakomeza nkuganiriza kuri iyi ntambara, ariko nanakunyurizamo ayo mashusho akwereka uburyo intwaro ziremereye ziri gukoreshwa mu muhora wa Hormuz uherereye mu burasirazuba bwo hagati ku ruhande rwa Irani. Rero iyo mu gace kamwe ku isi, cyane cyane ahacukurwa peteroli nyinshi nka Persian Gulf cyangwa se mu kigobe cy'Abaperse, iyo habaye ikibazo kigatuma umusaruro ugabanuka, murabizi abantu bahita bavuga bati ibiciro bigomba kuzamuka, kandi abazisimbura ngo bagomba kunguka. Mu mibare yoroshye ibyo birumvikana, gusa gukomeza kohereza peteroli ku isi biragabanuka, ndetse no kuyitumiza byo bikaguma hejuru, igiciro kikazamuka. Ariko ikibazo ni uko isi y'ubukungu ubu ngubu itacyoroshye nk'uko abantu babitekereza. Mu by'ukuri, nubwo hari nka miliyari nyinshi z'utugunguru twa peteroli zishobora kuba zitakiri ku isoko, ubu ngubu ntibivuze ko abandi bahita babyungukiramo ako kanya nk'uko Leta zunze ubumwe za Amerika yabyibwiraga ijya gusoza intambara cyangwa se iteza intambara muri Irani bafatikanyije na Israel. Wakibaza uti kubera iki? Hari impamvu nyinshi. Icya mbere, peteroli si ibintu bipfa gusimbuzwa ako kanya. Hari uburyo bwo kuyitunganya, ibizwi nka refining, kuyitwara, ndetse n'amasoko igomba kugeraho. Ibyo byose rero bisaba igihe ndetse n'imiyoborere ihamye kugira ngo bikunde. Icya kabiri, hari politike mpuzamahanga ndetse n'amasezerano hagati y'ibihugu bigira uruhare runini ku isoko rya peteroli. Ntibishingira gusa ku bucuruzi. Bivuze ko Leta z'Ubumwe za Amerika yashoje intambara kuri Irani itekereza ko nimara kuzibira cyangwa se gufunga umuhoro wa Hormuz, bizagorana ko ikomeza kohereza peteroli ku isi. Ni koko byagenze, ariko nk'uko namaze kubikubwira hejuru, haba hari amasezerano abigenga. Nk'igihugu cy'Ubushinwa cyasanzwe gifitanye amasezerano n'igihugu cya Irani y'ubuhahirane kuri peteroli. Ibindi bihugu bitandukanye birimo Uburusiya, birimo za Espagne, zose ziba zifite amasezerano y'ubuhahirane na Irani. Aya masezerano rero niyo akomeza gukora mu gihe abandi tutishoboye nko ku mugabane wa Afurika ndetse
n'ahandi batabashije gushaka ingamba z'ubwirinzi z'uburyo bahangana n'ikiguzi gikomeza gutumbagira kuri peteroli tubayeho. Icya gatatu n'icy'abantu benshi batitaho ni ingaruka z'igihe kirekire. Uyu munsi turi kuririmba ngo peteroli yazamutse, ngo ibikomoka kuri peteroli bikomeje guhenda, ariko se kuzageza ryari? Aho ngaho niho tugomba gutekereza kabiri, abantu bagatangira kwishakamo ibisubizo. Gusa benshi nyine bakomeza kureba inyungu z'ako kanya, ariko ntibatekereze ku bishobora gukurikiraho. Na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatekerezaga ko nibateza intambara muri Iran bazahita bunguka, ariko siko bimeze. Ubu ngubu nabo igiciro cya peteroli cyatangiye kuzamuka, aho akabido kamwe ka litiro 7 kageze ku madolari 4 akabakaba 5, nyamara karahoze kuri 2 n'igice, ibintu bitigeze bibaho kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo ngibyo rero bikomeza gushyira igitutu ku butegetsi bw'iki gihugu, ariko kandi bibamereye gutyo. Nyamara Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu cya mbere gicukura peteroli ku isi, aho ku munsi bacukura utugunguru miliyoni 22 z'utugunguru twa peteroli ku munsi. Ndumva Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikurikirwa n'igihugu cya Arabia Saudite, nacyo gicukura utugunguru turenga miliyoni 10 ku munsi. Igihugu cya gatatu numva ari Uburusiya nabwo bucukura hejuru gato ya miliyoni 10 z'utugunguru twa peteroli ku munsi. Nyuma y'Uburusiya hakurikiraho Emirati Zunze Ubumwe, hakurikiraho igihugu cya Canada. Igihugu cya Canada nacyo gicukura hagati ya miliyoni 5 n'igice by'utugunguru twa peteroli ku isi. Nyuma ya Canada haza Ubushinwa nabwo buri muri miliyoni 5. Nyuma y'Ubushinwa hakaza Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Nyuma ya Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu habanza Iran, hagakurikiraho Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu, hakaza igihugu cya Irani nayivuze, nayicukura ku mwanya wa 6. harimo ibihugu nka Brazil ndetse n'ibindi bihugu birimo na Canada nayo nakubwiye. Ni ibihugu myanya igera kuri 7, ariko irimo n'Ubushinwa nk'uko nari nabikubwiye, nabwo buracyacukura peteroli. Harimo ibihugu nka Iraq, igihugu cya Iraq nacyo gicukura peteroli nyinshi ku isi. Ibyo bihugu byose rero navuga ko aribyo biprovidinga peteroli ku isi, ariko ibyinshi birikorana ndetse bigakorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurenza uko byohereza peteroli hano ku mugabane wa Afurika. Icyo gihe rero y'ibiciro kuri peteroli bizamutse, ubwikorezi burahenda, ibiciro by'ibiribwa ndetse n'ibindi bikazamuka. Hari nabyo dukomeje guhangana nabyo nko muri bihugu byacu biri mu nzira y'amajyambere. Ubukungu bw'ibihugu bugatangira kugabanuka. Abantu baratekereza ku guhenda kw'ibikomoka kuri peteroli, ntibatekereze ko ubu ngubu hazakurikiraho guta agaciro kw'amafaranga. Ko guta agaciro k'ifaranga rero bikagira ingaruka, aricyo bita inflation mu rurimi rw'amahanga. Mwitegure ko uko ibiciro bikomeza kugenda bizamuka, ari nako ifaranga rizagenda rita agaciro, cyane cyane muri ibi bihugu byacu biri mu nzira y'amajyambere. Abantu rero bakomeza gufana Irani nitsinde, Amerika nitsinde, abantu barakomeje kwicwa, ibiciro birazamuka, ariko ntibatekereze ku bigiye guhanga isi, cyane cyane mu bibazo by'ubukungu. Icyo nakubwira ubu ngubu ni nkaho isi ubu ngubu noneho politike n'ubukungu bisigaye ari pete na kidore nk'uko abaswahili babivuga. Ni ukuvuga ngo ntiwatandukanya politike n'ubukungu kuri inshuro. Niyo mpamvu imwe uzajya wumva habaye intambara mu burasirazuba bwo hagati cyangwa se ku wundi mugabane, jya uhita utekereza ingaruka z'ako kanya nawe zigomba kukugeraho byanze bikunze, ari nabyo turi kubona ubu ngubu. Ibyo byose rero bishobora gutuma abantu bagabanya gukoresha peteroli, iyo batumiza ikagabanuka, ndetse n'abagombaga kunguka nabo batangira guhura n'ibibazo byaba ni nakubwiraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika irigura nabyo. Niho rero ubona ko icyo abantu batekerezaga nk'inyungu gishobora guhinduka igihombo mu gihe kirekire. Ikindi kintu gikomeye muri iyi video urabona ko bari kugaragaza uko isi ubu ngubu yihuje cyane. Nta gihugu cyonyine gishobora kwigenga ku buryo ikibazo iyo kibaye ahandi ngo kitari buze kubageraho. Ibibera mu
gace kamwe bishobora kugira ingaruka ku isi yose, ku bukungu, ku bucuruzi ndetse no ku mibereho y'abaturage. Niyo mpamvu rero tugomba kureba ibintu mu buryo bwagutse aho kwibanda gusa ku nyungu z'ako kanya. Binasaba ko abantu batangira gutekereza kwigira. Reka nkubwire ko icyo ukwiye kubona nk'amahirwe uyu munsi gishobora kuba ikibazo ku munsi w'ejo. Ni ngombwa rero gutekereza kure, gusobanukirwa neza uko ibintu bihujwe ndetse no kutagendera ku bitekerezo byoroshye gusa. Icyo nagusaba uko ubona iyi ntambara iri kugenda ikomera, ibyo bitwaro bikomeye ku rwego rwo hejuru nk'uko uri kubibona muri iyi video, uburyo peteroli itunganywa, inzira binyuramo mu mazi hari kubera intambara zikomeye cyane, ibi biravuze ko isi igiye kwerekera ahantu hakomeye cyane bishoboka kuba itarigeze inahagera mu binyejana byatambutse. Rero uko ubona izo ntwaro wajyaga wibaza uti ko bavuga ngo Amerika yohereje ubwirinzi, yohereje abasirikare, yohereje ibikoresho mu muhora wa Hormuz, Iran nayo ikomeje gusubiza, Israel ku rundi ruhande irarasa Liban, ikarasa Tehera mu mujyi wa Iran. Ese harashisha iki? Ngurwo urusobe rw'ibitwaro rero ndi kugenda nkwereka muri iyo video bakoresha, ariko kandi nyuzamo nkanakubwira akaga kagiye kugwirira isi cyangwa katangiye no kuyigwirira. Bisaba ko za leta zitangira gutekereza kabiri uburyo bw'imibereho, uburyo bwo gufasha abaturage n'uburyo bwo kwigira kurenza gutegera ku bicuruzwa bivuye mu mahanga. Biragoye ko aka kanya wakwirinda guhahirana n'ibindi bihugu, ariko se muhahirana mu buhe buryo? Systeme yawe wubatse yo kwirinda ni iyihe? Cyane cyane ko nayo imaze kukubwira ko nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigaragara nk'igihugu cya mbere gicukura peteroli nyinshi ku isi, aho miliyoni 22 z'utugunguru zinjira ku munsi, bivuze ko uko byagenda kose nayo yatangiye guhura n'ibiciro bikomeye. Iyi ni Forbes Official, nge ni Joseph Iradukunda. Reka twongere mu bindi biganiro, ukomeze uryoherwe n'iyo video. Niba wayikuze utwandikire muri comment ndetse natwe tuzagusubiza. Ciao. All right, keep that chain moving steady. Hose team, let me see full pressure. Hey, full blast on the links. An anchor chain for a Nimitz-class aircraft carrier has 7.5-inch links that weigh 350 pounds each. Clipper 40 Heavy, established on final approach. Requesting deck status, over. Target acquired, bearing 090. Confirmed, switching to secure channel. Approaching the deck, winds are heavy. Roger that, maintain course, you are clear to land, Sierra 1. Starboard side remains stable, altitude holding steady. Destroyer spotted at 12 o'clock. Roger that, commencing approach. Cable coming up. Easy, easy. Hook approaching the door. Clipper 6-1, 5 miles south of the Carl Vinson, requesting final approach. Roger, Clipper. Deck is clear, proceed visual to spot 5.
three. 1, 2, 3. Got it. Keep moving. Watch the wind. Stabilize the load. Almost there. Keep moving. Heads up. Coming through. Watch the net. Clear. Attention, attention, this is the bridge. We have a critical change in ship status. All hands report to Condition 1. Hard rudder, execute evasive maneuver at flank speed. Roger that, Captain. Holding course steady through the turn. Right full rudder, all ahead flank. Right full rudder, aye, all ahead flank. All ahead flank, come left to new course 090. Helm, steadying on 090. Engine room confirms flank speed, sir. Bridge, combat. We are set for surface engagement. Copy that, combat. Maintain vigilance. USS Success Carney was launched on 20 July 1994 and commissioned on VLS Bank 2, cells verified as cold, proceeding to Bank 3. Confirmed. Watch the starboard side. VLS 1, door indication is open. Copy that. VLS 1 open. Combat, this is VLS 1 Observer. Hatches are open. System shows green. Standing by for launch sequence. The development of the Aegis combat system led to the development of the vertical launch system. VLS hatch deploying. Systems check is green. Lieutenant, fire control, align weapons. I say again, align weapons. Weapons aligned, awaiting command. Execute strike sequence now. Designate that contact as hostile. We have a confirmed launch. Aye, sir. Tracking the missile trajectory now. This signature here, track it continuously. I want immediate updates if the speed or course changes. CIC, solution is ready. Fire the main gun. All stations, this is Whitley 6. Maintain heightened alert. Over. The Mark 6 is 84.8 feet long, which is significantly longer than Navy patrol boats from earlier classes. Fenders out. Throw the bow line. Aye, aye, sir. Line away. Stern secured. Ready to deploy. Push it out. Clear the ramp. All right, push to the line. Clear the ramp. Push it hard. Let's go. Clear the ramp. Ramp clear. Boat secure. Load up. Move, move, move. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
teams. Approach target from the starboard side. Stand by for boarding. Pull! Heave! Harder now! 1, 2, 3! We got it! Yeah! Heave! Pull hard now! Pull hard, Nick! Clear the deck! Get that secured now! Rope's tight on this side! Check the straps, we're accelerating! All stations, this is Riverine 4. Citrip is green. Maintain course 270.